Kani ka step ni sim ka kabu na kaliang ka dorbar sinong buka ban ai ke jing kubri kerpang halor ka program ka jungi ka ba ngilala ban pelong ka lek kemen snem thamai haka aku nyo tarik ka bade se sajai rengkat bat ka jing ai award ya ki riu syakri po ka sinong ka te na kata ka daw na kaliang jungi kum pinong lam sinong ni sim nong kong ban ai ke jing kublai ke kerpang ya iba Vincent Pala MP Badon Borom jingi iba lano seniang syagane ka jing don kam ka jungi haga klip mat ka batang sisngi shwa ka jing petip ka ba ni shu petip ni borom ye ila kulai banyak seniang syagane ka program ke nya ilala ban pen ulang ka babit ka babihan ni ai kublai ru ya kamtam ya iba Renol Kharkam ni ubade Vice Chairman jong ka Meghalaya State Planning Board ubade ukun samla jong dong ribhoi bobat ikene suki bala kloi banwan longkum ukong san haga program ka juni ban banno jerap ru kalian jong i te ai kublei kerpang ru ya iba bibi makedo ibade Chairman jong sunjuk tirang bach dong distrik kumpuno ya lam na preng tirang bach maro ubadon ke cikli ya kari boy bro kawe ini tulai kepor badon ai jing kentukan pam rengkat bagi jing musnya ini ai kublai kerpang ya i step ya ai kublai ru kam kerpang ya ki kun samla jungi ki badai kino ya lam seng bahalang jong dong boy kita iba Louis Star lengdo iba Ferdinand Kharkam ni bat iba Marcus Martin kibadai kinong yalam jongga distrik na kenhun KSU kenhun FKGGP bat kenhun HNYF kiba lawan dalade bat kiba dok semiang rusak dengan program kejungi apa dengan kejing tip ke kerki kila keloi banuan kum ikut sama kini ai kumlei kerpang ru ya ki rang bak sinong jong ka JSC San Sinong kata mau tunum umjarasi yau mau long bat mau pro kiba lawan ban pencingan yangi ha ka program ka jungi angkat bat kijingi simbenta di program ka jungi ya kubli kerpang ru ya presiden jong sunjuk kirang ba sinong jong kanong kra nong lindok iba LS Pamsyong ibla kloi banwan simbenta ban kemen lambat ni ya kublai kerpang ya ki nong lek bah ke jung pedang ke jing tip ke kerki ke jung bun kam ke jungi henry kila kloi banwan bat banno jerap paro kamtam kini ki parlok ki bom syong bom sa apo buda henry ki badon ki jaka puta kila burom ya ke jing khat jung wa jungi ki pentau ke jing sungu na ke benta jung ki ya ke jing wan sim benta jung ki dekat bat ke jing no jerap bat ke jing wan lek kemen ya ai kublai ya baro ki parlok bawan ban sakhi aga tegasni kerpang ru ya ki entertainer ki nong pensobha ka kanhun jong iba Stanwell Mani ka kanhun jong iba Precious Star Umba ka Ribhoi Emperor ka kanhun jong ki kun samlaji jong kadong kok sok puny ki bla ai ki item special na kebentar tegesi nang ta di samla nomi di bela ai gajing sim bentar ke internet na kebentar ke program jing bela krek ru ya silver jubilee cake ban pensanam ya kusna tahu jungi ya ki balai syakri arfusan senang lalu bakibat haduk men arpun yo tarik te nisim kini kilat berhenti ban ai gajing kumle ya paro ki parlok nong song sinong jungi kibala kloi banya sacrifice banya simbenta hai ki benta bapar naduk ke penkrek ka bam kadi penkrek ka pandal penkrek ya ki lenti ki sengkin kabala penlong ya ka sinong ka thau jingi banya kemen banya soba bat ni kwa ro banya thu ha ki parlok bat ki bala banya so bangila pensa namru ni kan mauru ya ki parlok jungi ki bala khat bat ki badang im ki bala aya ka service apo ka sinong ka jungi ki
ki balabat kum ki rangba snong, balabat kum ki sekretari snong, ki balabat kum ki presiden klub, sekretari klub, ki balabat presiden sekretari senglong kami, ki balabat presiden sekretari seng samlah. Ya kita ro penpau ki bahayang basam, hapadeng ka jingdu ya ki Henry Kelakloi dan langsung ya kajing persiang kadar basnong ben kan mau burom ya kinong lebha kinong saindar itu snong tahu jingi klem da don kano kajing artetin Kelakloi dan dia tada kili kitin ya don hangne sekretari snong jingi ya don finance sekretari jong snong jingi kibasim ke jingkit kli ya baro kinong le bhag jingi hapadang ka por ka balengkot jing penbet jingi kala long ka job sisya rangkat kini ki kiu kisian ki tiar kitar ki ba ki parlok ki kloi ban ai subha ki jing penbet penbiang ya ka program jingi tada kini kinten asim ka bantah ka perteng jong ka dorosno ban ai ka jing kublei ya paro ki kun samla ki bilong kini long pai jong snong ki ba klem da thau klem da wo klem da thin kono tula pendon buram ka te gesni naga bantah kajing syakri jongi kabala pura arpusan snem pok kasra kathau ada kini kintin kidbok ya baro kinong le bhaji bikin nang yo ya kamet ka phat ka basai ka baklan ka jumut je perkat ka basai ban syakri ya kari bat ka jaj ban rinji jong kandong ri phoi bat ka state ka kai ka kuble sibun ya kilok baro ki ba don kiti bat ki ba yo ki ba yo pet ya kan ka kajing persang ji ban le hapok isnong kathau ji nadu usnam sijar kentai spak na kupra ngila frame ya ke constitution snong da kajing rai pai ba ni la persyang ru ban sam haman lagi tliwing ki badon jaka hapo umbuda makin tip ya ka company snong ka jingi bakan nomi ka to kono kajing thot kajing so per ya kajing trikam jingi snong kathau ngi ngai scam bakin burom ya ke ba mangi ngila le na snong kathau lang ba ka constitution ka bangi ya rai pai ba kabangi le pai ba igino kam dekat bagi idak jing pensa jing kan mau idak ibarit ngindon ban ai perlok Henry Kelakloi ban pedang soba ja kublai sibun kublai sijari